a second vice or calf and I say almost a ban club licensing in some on one I say competition ya bo Africa CAF Champions League CAF Confederation the assassin inside. Okay, to Kwame. Matches a coso competition a bo on Kwame. No ka hu bi no. Kwame o ti say referees no yede omuka. There be. O ti say na referees ni say omu ko ba bi oma bobesia akọ oma preference akọ asa na etu omuka. There be. Na dey na ye Ghana ha na ye wona ene onu no ye FA president ni de e koso sa adentia. Then the say me obusa me am. Me obusa general question. Okay. Entino. Kwame. Enya dwumbone. Adwumbone. Pa. On the side of wine. On the side of a president, GFA president. Adwumbone woni tirim. Kwame, you see, hwe obi a woni tu obi a be hye na ye abia Kwame. O expect so onye dey. So ni party. Na wo hye na ye ya ma komodina. O expect so onye dey. Kono na wo kire no. Oba de o say attitude no so oba. Yes. Now o say ne kom o hye na o kire na dwamamo. Exactly. We be man so e ko be fa so nye ske be fa so nye sa. Enti Kwame e dey na Chelsea football na be kosoro. E dey na Chelsea football na be kosoro. Kwame say referees do do na the quick loan e call matches. Referees no quick loan. Do na the quick loan e call di matches ne ba. Omo call officiate matches ne ba. So obo besia no. No de call no de aba. Enti oba no abetua. No asa aba. Enti area no agina e carry forward. Sa no mo dey running the entire season. Enti Kwame sanya adwembone a ade na nipa a wasese omo so wo di omo ye adwuma omo so adwuma omo di ye no ene ye football no without them yentimi emmo game no mane nye ba Kwame from see starting season no o makasa konwa me yetimi na me problem na me problem ne say Zuba oji ade wi yesi koye wi me ma wi why baako ama why mienu ama anna ukoso ye de to so mensa Kwame you see because I don't know kwa ema. Why do you keep on doing it? What say the na okasa sese ya. On say Zuba bi ne kasa mu no. Opeso o kire se ene. Se wo bie wa ne ne ka no ase okobie o no se kim. Kwame ya sad na re ho. Ana afi wa hwe ya match kwa nya bi ni bio. But e bia we say on be show mo boss kan e be ba o mo ko e be ba ni tiri Kwame. O mo su be free say o de yenko e de nya e bia be ba. But e be ba Kwame ade ne so ma. Ana games ni so Kwame edru ba bia na kan sesemu o ayesa wa wuntimi nko wonso a wuntimi ma. And again se dru sa moment na Kwame dodo na so benya bibia afrim because ye nyem say clubs no edru die embers of the season na ye nim nyoma ekoso enti as an ombenya ntina still na ye nti omo kan so mo di akiri no Kwame na se say no enti na ye game no enkoso no obeji league no but ye nyem say league na waje no si scale a league na be 40% one wording do na e alone antics do na matches na omo win do na ye alone kwa antics kwa yes starting for na competition na do obi ape be ye agina obi starting hu ni stanza na afia ho no na no master start dane we got them say Ghana league na ye bon first round ni mo second round there ana se sa te Kwame obi ape be agina enti obi hu ba bi ogina na ohun so e saver nya ka ni nyina ye antics ja ka ni nyina ye nkonko a. And then you can't blame the referees. You can't blame them. That the last time Bebusa was said GFA4 mu Kwame enti na o call Black Stars match. And that's all my di dwuma die bia ma GF na se F na Kwame o na nka so o incentive bia kam na. O ma di dwuma bi o ha ma o musika kam da. But any key architect o betimi am a game asay o betimi destroy a game no Kwame o mom ye du o ka. And you expect them say almost anko and come here the best of performance e was nya. How? And see it's not possible. And then referees are the referees no or more efficiency matches in throughout the entire season. Ye wie muti omuka. Masa nya kukudro be catch om say omonko medic na Kwame medicals be reje esene jiwe faton ho fako. Sa medicals be Kwame na wa nya hoden a be adwuma no Devio Kwame na medicals na ho kohe no enye sika na odi be fuka akoba bia akwa medicals no
same post you beji ni sika enye sika kro na odi betua ana yeche exams simple omo be sometimes o tua na register exams entene se mo tuo no macho dwomo na se mo expect kwa me se me catch o me say ye Ghana se me football no Christmas gala da ho edura ne afrefe na o ma bebo because they bia no ohun se say bia wom league na abo na Christmas gala da ho no afene so a ne afrefe nkroko na atwe ho se na o ma bebo na o mo kọ o mo bo wi next year ne asa afene abebo sa na season aye referee says some comment first time we senior na last 2 seasons NC last 3 seasons NC last season just ended season atwam assess next season ya besa start akwa ba e besa asi what kind of people are we working with and crofo ben ni omo da I mean your football na omo ye do omo ye adwuma yi san crofo omo da no come dey no omo ye e dey no omo ye enso nei what's man your position e wo caf won na awo no wan kasa wo ya we say dwuma dia modi no honom no san nyomo we bi timi si ho san nyomo we entimi si ho honom mi wa wo so da bibia no wo ase a kwa no mfa ho enyo asem na kwa me wiase enen omre wo ho a di etinamra ni dania emma me complaining no obia because history history back how we are all here we will recall people about what they did and maybe a chum ticket and man ntra enye de oya no because baby I want to say here kwa me on tra ho afebo kosi nyantachi obedi hini sisei kosi nyantachi obedi hini sisei e de ne yanka ofai kakra bi o house de no ho na kwa me nko wi how folk me you see na am say na takra kan say obiaba opese ogu team no ofa Zuba na neka Madiba on ai Madiba you see meme no aya na etore bia teams no players omujo omu kwan no unhu ni sen ne kwan so ano na sen honestly I'm pedu all con there say dem me be kan as I'm pedu all con there me on any day if he's manageable na so mbetima manage no kwame I'm pedu right back na all pon there am yanim no krani kwame say e be kan okra open right back aw mo Ghana 5 you can't I mean Ghana dey we adwuma ontimi nkire wa adwun say no anu na kire say ene we adwuma ya akoa ma ya adwuma ni pa ya do kan akokan wa asem no kra no yes we arrogant ni atage you enti say we adwuma we akoni kwa so kasa de epe bia emfa nyo but you see players on mo pam wo mo no kwame you see mini problem o but the okofana ba no kwame osiri dia wo pam na na so ya asem sebe nya wo kofano na ba no osiri nya wo pam na na anaso omo ye pe dia then what is the essence of say obepam ipakro and this all pam ni pare for na akofa dia oburu so aba kwame issues bi ani ho but eney minim say how to folk team your kwame one here on coach friends Masoud obesaki press ye yawe obesaki be 10 plus yes on also be any team on should be any team obey any team but kwame I am the first time no and I say the first season no me I will give him the benefit of the doubt yes I will give him the benefit of the doubt nemom yes statistics no no so yes I wholesale purchase ni bi yes statistics na kwame enkoya we won't come and sit here and keep quiet there be weka yebeka na all pam players be 10 11 12 na akwa sanis abeshem na enkoya kwa no si enkan no tum there be has of folk nya of na try and error enye team a oye middle I mean team table eye team a wo be fa o compete for trophies bi e world akwam wo the last season last 2 seasons last season nyina na e wo ho se has compete kwame compete ni de na na mo boy o da bi o fa na emfa enkoye coach no emwa players nso ahun ka wo form enti fa na emfa na iko ma fa coach a ono nso aba mo hwese ne ma be fa ana me kan say there be ana me kan say I'm giving him the benefit of the doubt because I feel appointing no enti kwa mo ye den a ono so be try say or the players a bi ono no free say ene obetim no ma ya adwuma e dia ba enti me the first season minim say den a pamo de kwa me obepamo be 10 11 akofa bi ahyem na mom say kwam e ba sa de a e ho no uni excuse
than to work and perform well for the club. Merasi. Atakra. Union. Mami Tiwe.